mujinya nkabu yasandiro bakabi no mujinya sakwe zirukora kurungi rishomerwe kandi mushanga nemo muri yeze zikirize yo kora kurungi umwihanga ryona konga kandi waikombe kwatina share capital yunosha Joseph Ujoro Mbindi mushanga niyo number what number 1 community circles itari wazarende itari URA ako na umwihanga ryona mushanga iki niyo number ya kana umwihanga ryona Beno abakuba bahurira speech y'umujenyi mukuru yamanyisa ngo mushanga sako umubanka ezabantu betandikire ezirukora ezabantu bakurga esente kujiha omubihimba omunte umudodo okagireta hati mushanga sako niyo banka yo kubanza umwihanga ryona konka aha banka omukoro mumani omusente zitwine mushanga sako ne ya kabiri ahari wazarendo ubu hati mushanga sako eshikize bamembe metware na 13 kandi aba babikire biliyoni 2 na miliyoni 383 utireho no kugabaza rone za biliyoni 5.2 na miliyoni 2.7 ubuhereza buterekine nabwe no buhereza ubu kurinda ibyo buhangwa twenda tereze members bitu loans izo kukora emerumeta kushisha byo buhangwa icyo kureberaho nko kubyara imiti nko kukozesa ibirisa ibyo buhangwa nko kurisa ente ezo mbiju tudekateka ngo twatkozere products ezo ntwija kuba twayamba ahakurinde byo buhangwa icya kabiri nyenda kusima board na general manager kuba general ukaguma general bari munangwa kuba general abo kuba performance yoreka okutanaho na sakwe zindi mushanga sakwe nerone z'abakozi hamwe n'eminyete zota kushanga handi hona okwetorora ihanga ntugumiza mutereza members bitu loni y'abacyara na n'eminyete ize sente tukazihebwa aba financial sector deepening Uganda na Mastercard Foundation kuyamba abacyara na n'eminyeto kurwo mu nkojo za COVID-19 hati twatunga amagoba ga 3 billion zazirinka 3.6 billion kandi esente ezo tuzigarura mbantu ahabukuba nitwe nubakuba batwire sente zabo zifite 2 billion ne sente zabo ezibakuba abebembezi ba district ya Shema nabo begisara hari mushanga sako biguramo account bwanyuma yo kushanga ngo niye rukusinga yo mwihanga ezinde zikajukorata hati mwareba mwayiko twayiko mu profit yaki ya billion are we together hariho nangwa nori kuyi omwaka gona agite sente zanga kwika miliyoni 50 mani wahurira billioni nyewe nanye nabegitaho bantu mwe mungunde kandi tugireki tugendo abakafuna no mubumanya numanya bakafuna they are no longer disturbing our people as they used to do by then. Had itwe the delegates tugume tugambira abantu bitu ngo tutaza mukafuna when we have these circles around. mushanga sako ina mataji 12 kwetorora ihanga ryona aharimo kabwohe rwentuha kanyeganyeje sent kagwa bushenyi rwebe kona mbarra bwizwera butaro mu rubuhwejo hamwe na hand kandi office zabe nkuru ziri nyamufumuro muri Shema municipality gasha kwa mayi kwa twakire.